Hazır biz ошол ата-бабалардын малдарынын кырылган өздөрүнүн ушул суукка буйугуп тонгон жерине барып атабыз. Ушул жерде шейит кеткен аталардын бос сөгүт. Жок. Монтар баш сөгүт. Босо. Мына бул кара. Бизге ата-бабалар бардан кешенин фундагына сакталып чыкты. Отургузулган орду. Ашу азыр аш барса 100 метрдей аралык калды. Мына ушул жерде 1916-жылы сентябрь-октябрь айларында ушул жанарга сыгылып Кытайга качкан биздин ата-бабаларыбыз, эжелерибиз, энелерибиз, агаларыбыз мына ушул жерден ушул карда буйугуп, суукта, музга чөмүлүп, карга тоңуп ушул жерде өлгөн экен. Азыр мына Дөөлөт менен Турар ушул ашууну көздөп баратат. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.